2 октомври, 18 часот, лабораториум. Подкаст Гол ручек со Душко Крстевски и овој пат мој гостин е познатиот и наградуваниот писател од Србија Игор Мароевич. Ова е последниот подкаст на овогодинешниот фестивал на европската култура и на европската литература Букстар, кој што за 10-ти пат Жарко Кујунџиски со неговата екипа од издавачката куќа Антолог го организираат. Што би можел да кажам за нашиот гостин, современ српски писател и преведувач, член на српскиот и на каталонскиот пен центар и еден од основачите на Српското книжевно друштво. Тој е автор на 9 романи, 2 новели и 4 збирки раскази. Неговата книга Остатоци од светот, за кој што ќе зборуваме вечерва, е најнаградуваниот роман во српската книжевност на 21. век. Ги има добиено неколку награди, меѓу кои што најзначајни се награда Меша Селимовиќ 2020 година, награда на градот Белград Деспот Стефан Лазаревиќ, награда Троношки Родослов, роман на годината на Соларис и награда Златен Беочук 2020 и награда Неки рок, претпоставам дека ќе се преведе како некој рок. Сите овие награди, значи, мора да бидат и заслужени и затоа вечерва ќе позборуваме за неговиот роман. Што имаат напишано, ќе се обидам да го прочитам на мојот малку подзаборавен српски. Трагична судбина човека од Шпанско граѓанско рата, па преко Јасеновца, па до НАТО бомбардирање крајен 90-ти година прошлог века, одвија се на великим платнима човекове толеранција, обстанка и бол. Игор Мароевич у роману Останци света проноси нову постидеолошку штафету широм европскog простора. Приповедач предал еден другом говорну штафетну палицу, како би техникум испричали исторiju страдање од 20 веку. Генерално, сите коментари, сите препораки беа дека оваа книга навистина шокира, провоцира и навистина во неа лежи многу силна дискусија. Како се чувствувате во Македонија и дали е ова првиот македонски книжевен фестивал на кој присуствувате? Како се осеќате сад у Македонија, или ово први фестивал у Македонија? Не, наравно, било их е толку на кои сам учествувал да не могу више да се сетим нигде сам све био, чак ни кои су градови. Во Македонија, да, исто. Да, говорим само о Македонија. У Скопју je bila 2015. godine organizovana promocija moje knjige Priča na makedonskom, prevoda na makedonski Beograđanke i bilo je jako mnogo ljudi i posle smo i na sajmu bili jako posjećeni kad sam ja bio taj štand. Bio jako posjećeni. Ovo mi je već 4. knjiga prevedena na makedonski, tako da je to kulturni prostor koji pohađam još od, mislim da je od 97. Znači to je skoro 30 godina, 27. Tako da znam makedonsku publiku, znam dosta pisaca i nije mi ništa novo. Ovo je možda najozbiljniji event koji je rađen, na kojem sam ja učestvovao. Vidim da su merila za pozivanje učesnika bila visoka i ne, mislim, ali već Saša Hristovski, to je 3. moja knjiga koju sam preveo, on već jasno... Znači, sоработувате со овој преведувач подолго време, да? Pa da, i to nije samo slučaj s prevođenim knjigama, nego Sašo, ja imam takvu vrstu kredibiliteta kod Saša, da on meni čim izađe knjiga traži da mu je pošaljem, da bi on je preveo, pa ako se nađe izdavač nađe.
To zaista je jedinstven slučaj i obavezujući i ja ne znam mnogo pisaca koji imaju tu vrstu privilegije. Možda toga ima u Americi više, ali kod nas jako slabo. Znači oni prosto, fan te proze, ja mu se zahvaljujem, on kaže ne, hvala tebi. Eto, mislim, sad, ja ne pričam šta on priča o tome, zašto se njemu to sviđa. Uglavnom, kad je Antolon Spolje interesovanje dobjevi roman, on je imao gotov prevod. Aha. I prešao ga još malo i... Znači, već je bio gotov, bravo. Da. Ima on još u steku nekoliko prevoda. Zato što to je luksus koji što prevедувачите obično го нема во Македонија. Zato što najčesto izdavačот и агентот или издавачката куќа на писателот ќе направат договор, а преведувачот не го ни прашува. Да. И потоа викаат, ми веќе имамо неки уговор, како ти се свиѓа? Да, али ово знаеш нече да буде за 1 година, може да 2 години превод. Не, морамо то урадити за 8 месеци. Znam to i sam sam prevodilac i pokušavali su da me ubace u taj neki mood brzine po svaku cenu. Ja to imam uslova da odbijem i prosto ja prestao sam da udružujem svoj rad od pre, kada je to bilo, pre 6 godina i freelancam i sam diktiram pravila, ako To je super. možemo da se nađemo, ako ne možemo i mnogo se bolje osjećam i ovako i onako od kako se bavim samo pisanjem, a bavim se i prevođenjem, ali to uglavnom, bavim se i popravkama tuđih rukopisa, naravno i tako, desi se i to, ali kako bih rekao, prevođenjem se bavim i da bih održavao svoj španski, jer većinu vremena provodim u Beogradu, a manji deo vremena provodim u Barceloni, onda da mi ne bi ni u jednom trenutku zarađao španski jezik, onda ja prevodim i zbog toga. Мислам дека чув во едно интервју со вас, значи многу добро ќе го отвориме второто прашање. Преведувате и од шпански и од каталонски. Da. Повеќето луѓе во Македонија не знаат каква е разликата помеѓу шпански и каталонски. Ајде да речеме галицијанскиот или баскискиот си е веќе сосема друга приказна. Колку е голема разликата помеѓу шпански и каталонски? Затоа што, нели, тоа што е во нормалниот свет дијалект, на Балканот е посебни јазици. Ja mogu da to preko srpskog kao merila uporedim. Znači, recimo da je razlika između španskog i katalonskog u govornom smislu kao između srpskog i makedonskog. Аха. Znači, razume se dosta. Ali u pisanom je kao recimo između srpskog i slovenačkog, zato što je napravljen pravopis tako da kada je Pompeu Fabra normirao katalonski jezik, on je gledao da ga napravi što sličnim ovome francuskom. I Da. onda, tako da, ali to nije tako velika razlika. Baskijski je... Разликата е на лексичко или на граматичко ниво? Pa ima Па svega. морфологија е различна, Ima глагол е svega, свето? ima svega. Или само е вокабулар? Ne, nije to kao srpski i hrvatski, nego malo su veće razlike, zato i kažem, srpski i slovenački, recimo slovenački ima dvojinu, srpski nema, tako da postoje razlike. Македонски па нема ни падеже, па тоа е сосем Dobro, друга причина. makedonski je analitički jezik, jer nema padeže, ima samo članove, a ovo su sintetički jezici, a i španski i katalonski su, ali na nivou leksike se jako dobro razume i srpski i makedonski. Tako da, ali nije, katalonski nema, mislim, mnogi u Madridu doživljavaju da je katalonski dijalekat španskog, ali nije tačno to. Katalonski ima poreklo u jednom malom jeziku koji ima možda 50.000 govornika danas, to je oksitanski u francuskom. Аха. Оситан. Da. Izlazi tamo na onoj listi Google Translate-a oksitanski, da. Дали поради тоа што дел од времето го поминувате таму, во Шпанија, дали постои за вас, дали сте вие,
тоа што се нарекува дводомен писател. Дали можете да пишувате и на друг јазик? Сигурно не подеднакво добро како на мајчиниот јазик, ама дали според вас воопшто постои една таква одредница? Затоа што постојат многу писатели, особено од Балканот, кои што од X причини, најчесто финансиски, се преселиле во Америка, Австралија, Канада. И потоа, дури на англиски јазик, знаат да искажат некои нешта кои што не можат на својот јазик да го направат. Има такви бугарски и македонски. До сега не сум запознал српски писател што го може тоа. Дали постои такво нешто како дводомен писател? Дали вие се чувствувате како дводомни писаци? Pa s jedne strane da, s druge strane ne, jer ja jesam napisao dramu jednu na španskom, ali nije problem pisati dramu zato što čovjek može da sluša govor ulice i da ispuni dijalog. Znači, to je drugo, ali proza iziskuje celog čovjeka. I ja se za sada ne bih odlučio na to da pišem na španskom i mislim da bih se osjećao kao dvodomni pisac kada bih pisao i na jednom i na drugom jeziku, boraveći u obe sredine, ali za sada imam još... Ali to ne menja vizuru, znači ono pogled, mirogled na sveta? Pa, naravno... Perspektivu? Ne, menja se perspektiva u znatnom, ako se poznaje dobro, jedan tuđi je jezik razvijeniji u nekom smislu i jezik razvijenije kulture. To je uvek dobro da bi se, jer ko zna samo srpski jezik, a srpski pisac čita samo prevode koji su dobrim delom loši, nepouzdani, on ne može baš da se izmeri, kako bih rekao. A meni ovo znanje španskog i hispanske kulture omogućuje da mogu sebe da vidim u nekom okviru, da znam otprilike gde sam i šta bih otprilike mogu, mada sve to je stvar spontaniteta i životnih okolnosti. Trenutno je takva stvar da ja zbog nečega moram da boravim više u Beogradu nego u Barceloni, ali ako bi bilo obratno, možda bi se desile neke promene, jer moj španski, iako ja većinu vremena provodim u Beogradu, pa čak je bilo po 2-3 godine da ne odem u Barcelonu, svoj španski nisam nikad zapuštao i on je sad bolji nego kad sam tamo živeo 100% vremena. Aha. Tako, postoji prednost, znači, mislim, ja ako boravim neko vreme na španskom jeziku i, recimo, zasjetim se rukopisa koji sam pisao na srpskom, normalno, izgubim neki odnos prema njemu, u smislu da više ne mogu da procenim šta je tu vredno, šta je tu loše, šta bi trebalo da otpadne, onda ja, ako boravim, recimo, mesec, 2 dana tamo i pričam samo na španskom i tada pogledam ponovo isti taj rukopis, onda sami viškovi, sami od sebe otpadnu. Tako da je to korisno. Tako sam rešio ranije, sad već nema potrebe za takvim zahvatima, ali ranije sam neke probleme s nekim romanima tako rešio. Tako da ima te dvodomnosti ovako i onako. Kažem, bila bi u punom smislu, u punom obimu, ako bih pisao i prozu na španskom, što za sada nije slučaj. Imam da, osim toga, da završim. Ostaci sveta su 4. deo petoknjižja, etno petoknjižja. Ja i naime imam 2 petoknjižja, jedno je beogradsko petoknjižje, tu je pripovedanje o savremenim problemima i govorim o Beogradu s kraja 20. s prelaza s 20. u 21. vek i ima, ne znam, recimo zbirka priča Beogradinke, to je najpoznatija najpoznatija knjiga, to je jedini moj hit, ono što bi se reklo, one band hit, odmah je otišao 10.000 primjeraka, a možda je zainteresovan... Ali nije one hit wonder, zato što i ova je dobra. Pa dobro. Ne bih rekao da je one hit wonder. Pa ne znam... Super je, znači, ama mislim da ova, barem spored mene... Ja se ne čudim, sad, ne, Beogradinke su bile možda interesantne i zbog kičkorice, i zbog tog naslova, ali i zato što je tu 8 priča isto povedano iz ženskog ugla. Tako. Znači, ja sam se stavio, ja sam morao da proučavam žene, da bih i ženski glas, i ženski
i one su intuitivnije od nas i tako dalje, da bi to bilo verodostojno. I tu su me kao čekali, sad će ti, uvek mi kažu, sad ćeš da padneš, odabrao sam mnogo težak zadatak, pašćeš, ali mene zadaci koji ne bi bili teški, ne bi baš ni interesovali. Znači, uopšte mene, rekli su mi isto tako za ostatke sveta, kako ćeš ti da uvežeš Jasenovac i Srebrenicu, to je nemoguće. Međutim, moguće je. Izmislio sam čak novi sistem, ja to nisam vidio u prozi, pitao sam te profesore od velikog autoriteta da mi kažu, jesu to vidjeli, da jedan skaz ide na drugi. To je ovo što je napisao Igor Perišić, ta pripovedačka palica, štafeta, da se šeta od jednog do drugog. Znači, jedan ispriča jednu priču i drugi uzme pripovedačku palicu, nadoveže se na njegovu priču i ide dalje, čini tu priču sasvim svojom i tako u krug i eto ispričanog, mislim da nisam izmislio, ali spontano sam ga izmislio. Nisam ja sedeo pa kao, kako ću ja sada izmislim nešto novo, nego pišući, sad ovaj predaje priču o ovome, kaže ja ću da nastavim, i to mi došlo spontano. A kakvi izvori koristite za... Izvori? Da. Kao neke resursi, istorijske, građevine... Pa ja sam pročito, ja mislim... Ako se čita samo jugoslovenskata istorija, da, Jasenovac je jedno nešto, sigurno nema da se spomene, može bi Srebrenica. Sakam da kažem, makedonskите студенти, ученици, освен ако не читаат историја, не гледаат емисии, во мое време, додека растев, значи, дали некој бил Љотивеч, дали бил Љотичевци, Недичевци, бели чекници, црни чекници, беше сеедно исто. Ти си против партизаните и си лошиот. И, да речеме, кога ќе се кажеше Усташи, тоа беше веднаш, нели, само негативно. Не знам дали може да биде позитивно во некој случај. Затоа што можеби историскиот наратив ни беше предаден од во време Југославија. Кога се чита сега, ако сега некој истражува историја, гледа дека не биле Љотичевци и војската на Дража на иста страна. Наравно да nije, ali ne, За обичниот човек тоа е баук, нели? Имаш добри партизани и лоши германци. Mišljenje običan čovjek ne može da ima, on može kao čitalac, ali ne može on da određuje, mislim, ja, naravno Ама тие кажуваат како може да се ja ignorišem to, većinsko mišljenje, to me ništa ne zanima, ja uzmem antiustaške knjige pisane iz ovog rakursa partizanskog tipa, antiustaške knjige pisane iz NGO rakursa, proustaške knjige, knjige u kojima se govori da je bilo 1.000.000 žrtava u Jasenovcu, knjiga u kojima se govori da je bilo 20 žrtava u Jasenovcu, da je to bio radni logor. Sve ja tu uzmem, stavim se u glavu svih tih mogućih pripovedača i zašto je to postideološka knjiga, to jest, ja bih rekao nadideološka, zato što tu postoji, ali ništa ja to nisam određivao, tako je ispalo spontano. Znači, postoji pripovedač koji tvrdi da su Ustaše pozitivne, da nisu napravili mnogo žrtava, da to bio jedan eksperiment, sve. Postoje oni koji su jako istraumirani, time su radili Ustaše i čak i neki koji preteruju. Znači, postoje levi, postoje desni, postoje ovi koji pravdaju genocid u Srebrenici, postoje ovi koji tvrde da je bilo 2 genocida u Srebrenici, ili postoje ovi koji tvrde da je bilo 3, jer uključuju ono što se desilo 40-ih. Tako da, nisam ja taj koji će da kaže čitaocu ovo je istina. Ja sam pisac koji ostavlja čitaocu da odluči šta se desilo, da odluči koju pravu, tako da ja imam uvek. Не сте ревизионист во никој случај? Nisam ja revizionist. Ja se ne zalazim ni za šta, osim za to da svako ima pravo, čak dželat ima pravo da priča. Jer ne, to je... Sa svoje perspektive, sa svoje naracije. Apsolutno, ali tu je, on dobija svojih 5 minuta za priču, mislim, ili 15 minuta vrhovskih. Znači, šta je problem kad se pripoveda o zlu? Većina romana je pisana iz pozicije žrtve. Dželat je nepoznat i postoji mišljenje da dželat je zlo ako ga shvatimo
ako ga shvatimo, mi nismo normalni. Ja se ne slažem s tim. Znači, postoji tu jedan lik, Vilim Petrač, on je, koji je, zato što se bavi eksperimentalnom poezijom, pošto su nacionalsocijalisti pravili izložbe degenerisane umetnosti i tu stavljali ekspresionističke slike i sve ono što je po njima bila degenerisana umetnost, on je smatran degenerisanim pesnikom i zato je kazneno poslat u Jasenovac i zna se kako se tamo postizao čin. On je to prihvatio, poludeo od toga i stavio se na stranu žrtava. Omogućio im je da pobegnu. Sad on je stradao. Tako da, znači imam i takvog lika. I sad, bilo je jako malo nekih negativnih prikaza. Bio je jedan uslovno rečeno negativni prikaz gde je kritičarka uglavnom polemisala s Koricom, a ne s knjigom. Ali ona je rekla da mora, onako škrgućući kroz zube, je rekla da se mora priznati da je Vilim Petrač jedan od najubedljivijih negativaca u srpskoj književnosti. Tako da, mene zanima da ja dam tu najrazličitije tačke gledišta, znači 10, 12, 14 uglova o raznim stvarima, tu ima i jedan učesnica Španskog građanskog rata sa republikanske strane, simpatizer sa desne strane, znači svi oni pričaju svoje priče, jer i to je to je polifonija. Bakhtin je govoreći... To je mnogo Bakhtinovata polifonija. Pa da, Bakhtin govoreći o knjigama Dostojevskog tvrdio da je polifonija taj novum koji on donosi romanu i da je polifonija, naravno posle uz ono običajenje, da su to dva kondicija sine qua non savremenog romana. I ja se slažem, naravno, potpuno s time i tu postoji polifonija, ali zaista radikalna, jer to je ideološka polifonija i takođe poetička, jer, znači, jedan skaz je pisan, ne znam, postoji skaz pisan na ekspresionistički način, to piše Vilim Petrač. Postoji skaz čak na nivou jednog dijalekta, da je drugačiji dijalekt. Postoji skaz pisan na ustaškoj jekavici iz 41. godine. Ja sam tu jednu stranu prevodio... Имаше еден расказ каде што имаше, мислам дека зборам друга книга, Šta? за вакво, за Анте Павелич, каде што беше... Ne, така да, тоа е друго. Ne, to je drugo, to je knjiga, to je priča o slikopisanju, ona je dobila Andrićevu nagradu. Da, tu sam se bavio njegovim životom u Argentini, on je, naime, to je zanimljivo što on, da nije imao potrebu da se medijski eksponira, on kao da je neki tip zavisan od Facebooka, zato što je on bio na miru tamo u Argentini, bio je sakriven, međutim on je imao potrebu da se eksponira i tako je nacrtao sebi metu na čelu. Ali dobro, to je on. Ovo je nešto drugo. Znači, govorim da je jezički ovo polifon roman, nisam ja to tako smislio, opet, znači ja insistiram, ja pišem sve više utrobno. Znam, otprilike, ovo će biti glavni junak, ovo će biti glavna junakinja, ovo će biti tema, ovo će biti jedan razvijeni motiv, ovo će biti drugi, ništa ja drugo ne znam. I onda idem. A vreme je bilo zgodno, zato što je bio COVID i moralo se ostati kod kuće, a COVID je značio blizinu smrti. I taj roman je zaista morao biti nadojen smrću, tako da to je jedna srećna okolnost, ja bih inače, mislim, sreća u nesreći, naravno, bolje bilo da nije bilo COVID-a, ali da nije bilo, ja bih verovatno taj roman napisao, pa ne znam, možda bih ga ove godine napisao na srpskom. Da. Колку, да речеме, од читателите се запознаени со, како што рековте, вие пишувате полифолично. Колку потоа ги проверуваат тие, пак ќе кажам, историските работи? Колку биле на вистина херојски делата на повратак од писање? Кој бил вистинскиот Валтер? Дали некој знае, да речеме, сите тука чуле за Голи оток? Да. Не верувам дека чуле за Блајбург повеќе. Па, Ја не верувам дека многу од луѓето знаат дека практично, според некои кажувања, ликот на Валтер, од Валтер брани Сараево, дека не бил партизан, туку бил националист. Па не знам, значи, ја заista Како беше, мислам дека вакво
Žarko Тодорович наместо Владимир Перич Валтер, нели, како што пишу. Не знам ја. Историјата, нели, поминува низ никој не знае за фолк дојчерите што им се случило. Јас сам написал роман Мајчина рука о фолк дојчерima, значи vrlo dobro znam o tome, ali ne znam čemu to insistiranje. Дали знаат вашите читатели? Pa ne znam čemu to insistiranje na tome šta zna masa i šta ne zna. Mene to zaista ne interesuje. Ja ću da nametnem temu, ako ne znam. To je super. Ja imam svoj neki fan jezgro, imam i širinga, izgubio sam čitateljke zato što je ženama mučno da čitaju taj roman. Jer ima mnogo ubistava i to. Sad, ima jako puno grotesknih momenta gde su se neki smejali, iako je i kao to mi je najveće umeće što umem da isprepovedam na groteskan način tako neke užase. Ali, znači, da, dođu i kao, pa ja nisam znao to, pa u redu, evo sad, znaš, mislim, šta je moje? Neću ja njeg da učim istoriju, nego ja sam tu da kroz svoju priču, kroz priču koju sam ja projektovao, njega uputim na istorijske izvore ako ga je zagolicala ta obrada. Neću ja njemu da kažem bilo je tako i tako. U stvari neki podatak će se naći, ali to je vrlo proizvoljno. Niti ja verujem da književnost treba, i to je jedna velika zabluda, znači ti istorijski romani, nažalost, ogromna većina istorijskih romana pisana je uz maksimalno poštovanje fakata i gde se roman ispostavlja kao sluga istorije, onda nema potrebe. Zašto ne pišu onda publicistiku u istoriji ili tu vrstu historiografije? Ja dozvoljavam sebi da se poigram istoriju. Molim lepo, mi smo na književnom terenu. Na književnom terenu književnost treba da bude dominantna i domaća. Ideologija je sluga književnosti, bakar i to kako u mojim romanima i kod pisaca koji cenim, i fakti su sluga postupka. Postupak je važniji od teme. Znači, pisanje je borba teme i postupka, ali postupak mora da prevagne. Ako ostanemo na temi, onda je postupak slab, to može da bude bestseller, to može ne znam šta, ali to u principu nije supstancijalno štivo. Znači, mene, eto, ja to tako radim, ja znam da je to jedna ekstremna tačka gledišta, ali ja mislim da je književnost jako ugrožena i da ko hoće ozbiljno da se bavi književnošću, mora da to čini na ekstreman način. Mislim, Ако ги мотивирате потоа да истражуваат за тие теми, тогаш е супер. Тогаш сте постигнале целта. Pa eto, ali ja sam pročitao nekoliko, neću reći nekoliko stotina, ali nekoliko desetina, više od nekoliko desetina knjiga najrazličitijih. Pa u Španskom građanskom ratu sam pročitao 100 knjiga, verovatno. Pa sam ovim... Zato što kaj nas se romantizira španskата. Нашите доброволци, Ширица Јовановиќ Спанајц, bilo ih je 2500, a Marokanaca je bilo 90.000. Тоа го чув сношти и тоа ме запрепасти, тој факт, значи... A bilo je Nemaca 90.000, Italijana 90.000, a mi pričamo o tome kako je tamo bilo 2,5... И чувствуваме дека нашите пушки таму смениле текот на револуцијата, нели? Ma daj bre, a čim su Levičari izgubili, bilo zabranjeno da se priča o Španskom građanskom ratu ovde. To, mislim ovde, ne u Makedoniji, nego u bivšoj Jugoslaviji. To je tako jedna jedan licemeran pristup i da, mislim, ne čudi, mislim, sve je to ugrađeno u raspad Jugoslavije. Mislim, i te laži i to sve, i romantizovanje Kube, i romantizovanje naših boraca, sve se to bilo u glavu nama, do duše, a ne ovima koji... Сте го гледале сигурно Breakup of Jugoslavia, Death of Jugoslavia, 6 дела, BBC го правеше. А jesam, да. Тоа, нели, јас како сведок, затоа што кај мене беше, кога имав, како ќе му дојде, значи, 91-а, 10 години, нели, не сум свесен што е Југославија до толку. Само дома ми викаше мајка ми, лека и прс, викаше, леле, само да не дојде војна, да не дојде војна. Да. И, значи, тука кај нас беше нешто што ќе биде, како ќе биде. И пушташ телевизија, чекаш да почне некоја детска емисија и зборува. Горажде, Сребреница, Дејтонски мировен договор, бла, 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 нели? Тие работи. Pa ne, ovako, mislim, ja moram da kažem da ja kad sam otišao u Jugoslovensku narodnu armiju da služim, prvo sam želeo da služim, a onda kad sam video kakva je mržnja, a to je bilo
86. ja sam odmah se oslobodio. И ништо не може JNA на времето, како што ја глорифицира. Не, то, ja sam jedino ponosan u životu što ima dve stvari na koje sam ponosan. Jedna od njih je što sam se oslobodio vojske. Posle nisu mogli da me jure ovi pozivari, da me uručuju poziv, jer sam ja samo nesposoban za vojnu službu. I druga varijanta je što sam stekao španske papire i ničim, ni na što drugo nisam ponosan. Hoću da kažem, ja sam znao da će doći do rata. Ja sam to rekao majici. I rekao sam mi, digni pare s banke, propašće ti pare. Naravno da me ona nije poslušala, da su i propale pare. Ali ja sebi ne mogu da objasnim taj fenomen što sam ja znao da će da bude rata i znao sam da će sve to da se desi, a nisam otišao. Nego sam ostao. A nisam bio ni na čijoj strani. Znači, ja bih tada, da su mi došli da me vode u rat, rekao, molim vas, u zatvor. Ne, radi u zatvor. Znači, neću da idem u rat, nemam svoju stranu u njemu. Svi su krivi na različite načine. Neko je krivlji, neko manje, ali ne bih bio mogao da stanem iza svojih, niti znam ko su ti bili moji tada, i prosto, ovako sam pacifista, ali volim da se bavim ljudskim stradanjima, mislim da je to, možda to nije najprijatnije, ali ja prezirem književnost kao eskapizam i taj pristup da treba zaboraviti na mračne stvari kroz književnost, jer onda kad se desi nešto strašno, neko serijsko ubistvo, nešto, šta je ovo, šta je ono, pa nemoj da mi pitaš, ne voliš da čitaš mračne knjige, čudi se, čudi se i dalje, mislim, kako bih rekao, super, svi su zadovoljni, kako da kažem, samo nemoj da mi se zaprepašćuješ tu, odnosno idi kod nekog drugog se zaprepašćuj, idi s tima što si čitao knjige, te, u kojima može glavna junakinja da se zaljubi u posljednju sekundu romana u samoposluzi, da kupuje papriku, sve može u takvoj literaturi, to, mislim, znači ako je književnost eskapizam, onda se... To su oni ljubići, Da, mislim, to je sad jedan primjer, ima raznih primjera, mislim, to je užas šta ljudi čitaju, ali dobro, ja poštujem tu pravo čitalaca na taj izbor, ali žao mi je što beže od istine, jer to će im se obiti u glavu. Ljudi nekako kao da vole da se zavaravaju i vole da budu obavijeni maglom i tako im je sigurno, ali dobro, to je znak, to je mera hrabrosti, odnosno slabosti. Knjigава има много награди добиено. Да. Значи, да добиеш награда Меша Селимович не е за фраканција, не е некоја Па, слава. ако, ево, сега ќе да кажем. Ама има една награда, нели, не бев провокативен, вие го знаете, Nine Inch Nails, дека не е Нинова награда. Зошто токму Нинова награда е таа награда за која што во неколку интервјуа кажувате дека ја бойкотирате, негирате. Зошто ве прашувам? Затоа што кај нас кога се читаат книги од српски автори, ако добил Нинова награда, па ова зборувам докај 97-8, не, докај 2010-та, ако добил Нинова награда, тоа значи дека е многу супер, значи тоа му дава некој дополнителен буст. Pa dobro, to je boost ako se govori o staroj Ninovoj nagradi. Ne verujem da je boost ako se govori o novim ovim dobitnicima. Pa, zato ne znam која е таа година кога веќе Нинова награда станува Звезде Гранда или Пинк телевизија награда, да речем. Не знам, била е нека книга у Потпалу gdje ona je dobila Ninovu nagradu, spet zaboravio sam koji je pisac, i to kažu da je početak kraja i sad ima različitih teorija od toga kad je početak kraja i pad relevantnosti, ali mi smo istupili, zašto sam ja istupio u grupi? Ja sam vidio da pojedinačne inicijative u kolektivističkom društvu prosto ne prolaze. I malo se znalo da je taj dobitnik nagrade za 2020. godinu, da je on bio u tom trenutku zvanično bojkot, ali od pre. I nije to, i onda su ga pitali, čekaj, zar ti ne bojkotuješ, ali za svoj račun, ne s nama. I evo, ja samo mogu da kažem, evo, mislim, to je bila nekad najjača književna nagrada i to, i evo, šta je učinak? Znači, mi smo, to je poslednji incident u poslednjih 30 godina, to je najveći incident na književnoj sceni i jedan od najvećih na kulturnoj i jako se pamti. I evo, ne priča se godina o njemu, ali
jako je prisutan, zna se. I stalno dobijam neka pitanja i na ulici i tako. I čak i u novinama i to i dalje pitaju. Znači, to je i dalje aktualno. Ali mi smo uspeli da smenimo žiri. Mislim, pod uticajem naše inicijative počeli su da zovu ne više voditeljke, novinare, nego ljude koji su doktori nauka iz književnosti. Sada je žiri odličan, recimo. To je jedan učinak bojkota. Drugi učinak bojkota jeste, pošto je Ninova nagrada izgubila na kredibilitetu, napravljena je nagrada beogradskih pobednika. Dakle, ko jebe većinsko mišljenje? Mi smo napravili 3 učinka. Jedan od njih je da je pod uticajem tog našeg bojkota da je NIN počeo da bira u žiri stručne ljude. I sad više nema voditelja, novinara, onih, sad su to doktori književnosti uglavnom. To je jedno. Drugo, pod uticajem naše nagrade stvorena je nagrada, našeg bojkota stvorena je nagrada Beogradski pobednik sa relevantnijim žirijem i većim iznosom nagrade. Pod uticajem našeg bojkota napravljena je još jedna nagrada, to je Vladan Desnica, gde pisci odlučuju, to je jedinstvena nagrada, zato što tu pisci odlučuju, prozni pisci odlučuju o romanima svojih kolega i to je, znači, druga. Znači, mi smo uradili sve to. Sad se postavlja pitanje, hoćemo li da se vratimo, ali pošto je to već ne zavisi od mene, nego to zavisi od jezgra, nas i nekoliko tu, to ćemo da vidimo, nemam odgovor, ali meni je, što se tiče moje karijere, meni, u stvari, od kako sam ušao u taj bojkot, sve krenulo, znači ja sam od tada dobio 8-9 književnih nagrada i gomilu prevoda, znači, mislim, ne kažem da je to zbog bojkota, ali uglavnom, tad sam počeo u stvari više da obraćam pažnju na druge nagrade, kad nema više Shvatili da nisi konformist. Pa ne znam šta je bilo, to ja ne znam, ali znam da je meni sve lično krenulo, zato što sam pošteno ušao u to, sa obrazloženjem, ja sam se i fajtao, sam protiv, ne znam, nekog od njih, i to je bilo sve uspešno, a vidjet ćemo kakav je krajnji ishod. Na kraju krajeva možda će sama Ninova nagrada da se ukine, zato što, koliko čujem, nedeljnik taj se dosta slabo prodaje, a to je baza. Odlično. Eto. Hvala ti puno, znači ovo ima još 3 sata da sedimo i da pričamo. A znam ja to, ali moram... Ali neka druga prilika, online možda u Beogradu. Ja sam uvek raspoložen i ja mogu da pričam kako god hoćeš, kao što vidiš, ja sam brbljiv dosta i nemam tabu tema. Mislim da je ovo bio možda zadnji, ali najžustri podcast sa ovog festivala. Čast mi je. Toliko politike i rada. Čast. Hvala ti puno. Hvala.